Dobrodošli u novu epizodu Counter-Strike e-bukvara. U prethodnoj epizodi pričali smo o onim najosnovnijim terminima vezanim za ekonomiju u Counter-Strike-u. Eco, reset, force buy, full buy. A danas pričamo o onim situacijama koje se dešavaju s vremena na vreme, od meča do meča, ali koje vredi pomenuti. Pre svega, pričali smo o tome da igrači čuvaju naoružanje kako bi u sledećoj rundi mogli da dropuju puške svojim saigračima i na taj način imaju ponovo full buy. Ali to neće uvek biti slučaj. Vi, čak i kada se nekada odlučite za save, sledeću rundu vaši saigrači neće imati dovoljno novca sve da im dropujete pušku da igrate full buy. Ali ipak i u tim situacijama ekipe, odnosno pojedini igrači će se odlučiti da čuvaju. Sve se zapravo svodi na maksimizovanje svojih šansi da pobedite rundu. Nekada je bolje čuvati jedan kalaš, pa da probate u sledećoj rundi sa 4 eko saigrača, nego da taj jedan kalaš bacite i pokušavate neki 1-3 nemogući retake. Jedan kalaš, 4 eko saigrača u pravim rukama može da donese rundu. Druga runda, drugo polovremena između G2 i Complexity-a. G2 je probao da uzme force buy, iako su uzeli prvi frag, tačnije Nikola je uzeo prvi frag, nisu uspeli da uzmu rundu. Nabavit će sebi Galil, zatim i kalaš i preneće kalaš u narednu rundu. Njegovi saigrači, kao što možete vidjeti, nemaju nešto mnogo novca. Jedino što može eventualno Nikola da pokloni ovde Jaxu jedan Deagle, ali faktički niko nema ništa da uloži, ne žele da ulažu ništa u ovoj rundi jer žele full buy u sledećoj. Nikola ima malo više novca jer je napravio triple kill u prethodnoj rundi, ali ostaće samo na ovom kalašu koji je ukrao. Ako se ne varam, uložio je u ovaj smoke, taj smoke će ići na mid vrata, vidimo da je uzeo nekoliko flasheva. I šta sada može G2? Imaju jedan Deagle, imaju Nikolin kalaš, imaju 3 USP-a, ali probat će da odigraju svi zajedno i to je ono što je ključno u ovoj rundi, pored toga šta će Nikola zapravo napraviti. Dobija boost na kraće, ali loš boost iz prve i ovo je zapravo za malo izgubilo rundu, pošto je BlameF iz lovera uspeo da spusti tu do mid vrata i ovo će omogućiti zapravo igračima Complexity-a prvi frag. Mid vratima tu prilazi Hunter i on pada od BlameF-a, ali Nikola i dalje ostaje na boostu. Ovdje će dobiti prednost senke, vidimo da je video igrača pre nego što je config zapravo izašao i sada Nikola zna, iako ih je video config, ovo im je najbolja šansa. Ide flash, idu napred i onda malo magije od Nikole Kovača. Ide spray transfer ovde na dve glave. Čuči ovde pametno kako ne bi morao da uzima i treći duel. To jest treći duel istovremeno protiv BlameF-a u loveru i ostaje 1-1. JKS je već uzeo duel protiv Jaxa na B sajtu, ako se ne varam, tako da Nikola zna odakle dolazi. Ima samo 12 healtha, ali ima i kontrolu bombe. To je najveći problem za Complexity ovde. Još malo magije, jedan metak u glavu i jedan sačuvani kalaš dobija rundu, ali iako je ovo naravno Nikola rešio fantastično, treba vidjeti šta su radili njegovi saigrači. Teško da bilo ko drugi, to jest malo igrača na svetu ovo može da pogodi ovako kako je Nikola pogodio, ali treba dati poštu i njegovim saigračima. Ti pištolji koji su bili sa njim su uspeli da zapravo naprave dovoljno konfuzije, da zaštite maltene Nikolu, da bi on mogao da pokupi fragove. Prosto su odvlačili pažnju protivnika kako bi Nikola imao bolju poziciju da napravi na kraju ace i donese G2 faktički eko rundu. Bez njegovog sačuvanog kalaša ovo bi bio verovatno jedan full eko za G2. Ovako, uzima se runda, dolazi se do 12-6. Ovo je runda gde jedna sačuvana puška donosi pobedu, ali to nas dovodi do sledeće situacije, a to je hero buy. Dosta popularna taktika u posljednje vreme u Counter-Strike svetu i pogotovo sada kada se igra online i ekipe se dosta ostavljaju na svoje individualce. Koja je ideja? Jedan igrač koji ima malo više novca nego ostali ide i kupuje full buy, dok će ostatak ekipe ići eko. Pokušava da ispadne heroj i da osvoji rundu. Treća mapa velikog finala IM Kelna koja je upravo iza nas. 13-13 i G2 koji je uzeo prethodne dve runde. Trebalo bi da očekuje da je resetovao Navi pri poprilično bitnom rezultatu. Malo je do kraja ostalo regularnog dela i sad vidimo da je Navi čak i zvao pauzu da razmisli šta ovde da radi. Navi jeste resetovan, ali zato Simple ima 10.000. U prethodnoj epizodi sam rekao kako možete donekle da pretpostavite ekonomiju protivnika, da na scoreboardu ispratite koliko je protivničkih igrača preživelo, koliko su morali puški otprilike da dropuju i šta se sve dešavalo, ali ono što je Navi uspeo da uradi jeste da Simple za ove runde koje su osvajali nije imao potrebe uopšte išta da kupuje, nije dropovao sa igračima i to mu je omogućilo da ima 10.000 u ovoj rundi. Njegovi saigrači nemaju ništa, uzeli su šta? Jedan Deagle, jedan 250 i par smokova, ali zato on ima za AWP. Jeste rizik, ali ako čak i izgube ovu rundu, on će imati ponovo za snajper. Šta želi da uradi? Želi odmah da preuzme inicijativu, da ispadne heroj, da što pre donose igračima Navija prednost. Ovde malo pokazuje Simple da je i on od krvi i mesa,
maši Nikolu, ali ovo je sada problem za Navi. G2 zna da je AWP u igri i nije ni bitno da li je Navi zapravo full ili eko, ali cijela poenta je imaju snajper i to je otprilike faktor koji će odrediti cijelu ovu rundu. Simple igra pametno. G2 ako želi da zaobiđe snajper, oni će najradije otići prema sajtu, zato Simple odmah ide prema Heavenu i uskače u sajt. Ne ostaje na Heavenu gdje bi mogli da ga zapale, gdje bi mogli da ga odsmokuju, već ide agresivno. Ponovo, ista priča, ima saigrača uz sebe, tako da iako ovaj njegov snajper padne, može neko drugi da ga pokupi, a nalazi se u poziciji gdje ga G2 neće očekivati. G2 izbacuje smokove polje, ali kao što možemo vidjeti niko tamo ne ide. Navi trenutno nema te informacije, ali čim bude krenuo sada i utility prema A sajtu, bit će sve jasno. Niko nije otišao zapravo prema polju ili makar ne većina igrača G2, Simple je u pravoj poziciji. Ovdje će se učiniti kao da će ga zaobići nekoliko igrača G2 i kao da postoji neka šansa i dalje, ali s obzirom da G2 želi da ode prema rampi, odnosno prema B sajtu, Simple će pre ili kasnije iseći ovdje jednog od igrača, čini mi se da je to Nexa koji upravo nailazi i čuje se tu dosta koraka. Odmah Navi zna šta se dešava. I ovo je zapravo jedini bitan frag koji je Simple napravio do kraja, ali cijela poenta je pometnja koju je napravio, jer sve vreme do kraja ove runde, kao što ćete vidjeti, G2 pokušava da izbegne upravo njega. G2 je uradio sve, zauzeli su office, treba plantaju bombu, ali Simple živi u Dikonu i ovdje će se čak i javiti snajperom, promašit će čovjeka ponovo, što je prosto nevjerovatno za Simpla, ali odlači mnogo pažnje i to je problem. Stiže Perfecto koji je počeo ovu rundu sa samo 5250 u rukama, kupi kalaš, kupi 2 fraga, G2 se toliko trudio da izbegne Simpla da su zapravo pištolji odradili najveći posao. Nije sama činjenica da je on napravio ovdje neke neviđene fragove, napravio je 2 do kraja, kao što smo vidjeli ubio je Nikolu i to posle vremena. Vidimo da je Nikola ostao samo 3100 u džepu do kraja ove runde, ali tolika pometnja oko snajpera u rukama Simpla u trenutku kada to G2 nije očekivao, još jedna runda za Navi i ovdje su maltene stvari u velikom finalu već bile rešene. Ali morate se paziti ako želite da čuvate, pogotovo ako ste na te strani. Znate kako po završetku runde ostane onih 5-6 sekundi dok ne počne sljedeća runda? Ako nije kraj poluvremena ili kraj meča, ima tih 5-6 sekundi dok se igrači ne responuju i dok ne krene nova runda i to je najopasnije vreme za čuvanje. Također je Keln, treća runda između Astralisa i G2 u pobedničkom meču grupe. Stvari su već počele loše za G2, uzeli su pištoljku, izgubili su drugu rundu, ali će postati mnogo gore. Probali su da vrate Force Buy u trećoj rundi, nisu prošli, B split ne ide. Amanek ovdje ne uspeva pogodi do prije i ono što se retko kada dešava, ali upravo se ovdje desilo, G2 Amanek je ostao bez novca. Kada umrete posle vremena u rundi, kao te igrač ne dobijate nikakvu nagradu. Ovih $250 koje Amanek trenutno ima kod sebe ima iz prethodne runde, to je $250 koje nije potrošio. On nije dobio ovih 1.9 koji njegovi saigrači imaju i to nije problem za ovu rundu. Jer oni ovu rundu svejedno idu eko, ali ako premotamo rundu unapred, odnosno na prvi full buy G2, već je, kao što sam rekao, dovoljno loše. Izgubili su, tačnije dobili su pištoljku, izgubili su sljedeću rundu, nisu uspjeli da vrate force buy, tako da im je prvi full buy i onako već limitiran, a Amanek neće imati ni blizu za snajper. Igrač koji treba da ima kod sebe najviše para za prvi full buy, 2650 u džepu, zapravo je dobio samo tih 2400 u prethodnoj rundi koju su izgubili, onih 1900 koji su njegovi saigrači dobili, on nije zato što je umro posle vremena i jedino što Amanek može da kupi jeste scout. To nije preterano loše, ali ova činjenica i vidimo već i onako krnji prvi full buy za G2, nešto malo utility-a fali na svim maltene igračima. Ovo će napraviti veliku razliku za Astralis i omogućiti im da dođu do 1-1 u seriji i zakomplikuju ceo ovaj best of 3. Ekonomija u Counter-Strike je dosta prevrtljiva i zavisi od meča do meča, od situacije do situacije. Svaki meč ima neku drugačiju priču. Neke ekipe prosto više vole da forsuju, neke manje. Vole da im force buy bude sa svim bombama i da imaju sve što im treba. Neke ekipe opet imaju sjajne individualce i Deagle je sasvim dovoljan da se osvoji runda. Manje više pokrili smo sve što se tiče ekonomije. Za kraj ostao je još ovaj bonus video. Nema mnogo veze sa ovim o čemu smo danas pričali, ali je toliko neverovatan i mislim da upravo objašnjava zašto je Counter-Strike i 20 godina kasnije jedna od najpopularnijih igrica. I za kraj, lepota Counter-Strike-a u jednoj rundi. Ovo je zašto je Counter-Strike i 20 godina kasnije jedno od najpopularnijih pucačina i dalje na svetu.
Navi radi kontakt B, to neće najbolje proći, prvo 2 fraga idu u korist Astralisa koji ima dobru postavku na B. Simple, neverovatna reakcija, samo da se traduje ovaj igrač ovoliko brzo, a onda zna i da je igrač u sajtu. Dupree sada otkriva se smokom, vidimo smoke koji se nalazi u sajtu i vidimo rotaciju, odakle kreće za Astralis. Ovo je bio prilično iznenadan napad za Navi, tako da Simple ima nekog vremena. Dupree uzima još jedan frag i Simple je sada u problemu. Ostao je sam, njegov saigrač je na midu i logično bi bilo ovde da traži igrača u sajtu, da što pre oslobodi sajt, ali Simple razmišlja drugačije. Zna da će Dupree igrati nešto defanzivnije, jer to je posao Dupreeu, koji jeste agresivan igrač, ali Dupree zna šta mu je zatek u ovom trenutku, a to je da samo ne umre na B sajtu. Simple želi da se pozabavi sa rotacijom, vidimo kako koristi kutiju ovde, to ćemo vidjeti iz drugog ugla. Simple rešava magijsku rotaciju, sada može da se pozabavi sa Dupreeem, još jedan metak, još jedan pogodak, dovoljno vremena da se plenta bomba. Ovde, ovo je najbitniji trenutak klača. Simple ima smoke u rukama i može da smokuje tunel, može da smokuje vrata i garantujem da bi 9 od 10, ne bilo kojih, 9 od 10 profi igrača upravo smokovalo vrata i probalo ovde da odigra iz defanzive, ali Simple razmišlja drugačije. On će baciti smoke na pola puta između tunela i vrata i ovo mu zapravo štiti oba prolaza. Njega sada igrač potencijalno ne može da vidi ako dolazi iz tunela, on ne zna odakle dolazi Zipnix. Zna za Glaive-a, ali ne zna za Zipnixa iz ranijih informacija koje mogu dobiti od ekipe. Pikuje ispred smoka, pada iz Zipnix i onda rutinsko rešavanje situacije 1 na 1. Povlači se u ćošak. Na trenutak razmišlja da nije slučajno Glaive došao i dolazi, to jest da ne dolazi slučajno iz tunela, ali Glaive koji je snajperom ranije rešio, ako se ne varam, Bumića na midu, realno je da dolazi iz vrata. Glaive, on ide napred, pokušava da pročita situaciju, Glaive je pametan igrač, ali taj smoke koji još jednom dolazi do izražaja, smoke koji je pao tu ispred vrata omogućava Simple da ode iza smoka i da prođe čak i ka tunelu. Simple, tačnije Glaive, razmišlja i o tome i prosto ne može da zna. Mnogo uglova, Simple je mogao da bude bilo gde, neverovatan klač. Prvo, neverovatno je što čovek celu rundu metak ja nije promašio. To je onaj neverovatan skill deo gde individualni nivo pojedinca dolazi do izražaja, a opet nije sve do skilla, ima toliko razmišljanja šta je sve prošlo. U trenutku Simple kroz glavu videli smo u onom trenutku kada se okrenuo prema tunelu, pogledao, razmislio da baci smoke i odlučio se za neverovatan potez. Tako brzo razmišljanje, opet kažem, možda bi nekima i palo na pamet, ali ovako brzo kao Simple to ne radi niko drugi na svetu. Mi se vidimo u sledećoj epizodi Counter-Strike e-Bukvara.